Nĩ ũru mũno uimite mwana siasa microphone na nĩ nduĩka speaker wa kũrĩa bunge mahota kũmena. Reke ndĩmahe microphone dakika ĩmwe watajitaja alafu tutamalizia na wale ambao wametutuma. Bwana CS Moses Uria, Bwana PS Nyina, and no other protocols observed. Ngaruiya junior and senior, ni ndikwenda kwaria maundu maingi iguru ria Ngaruiya ni tuthiite karugendo karaihu muno ndamenyire Ngaruiya miaka ya tene ria maina na Anastasia na ndikwenda kwaria muno oro wa Ngaruiya tondu rugano rwa Ngaruiya rukoragwo social media o muthenya. Ngaruiya kiharana ruiru, Ngaruiya kigwana giti maundu macio Twenga nyingi cia Ngaruiya niye to maundu mothe ni maguo ni Bishop JJ ate mugu ucio niguo tubite tuke guku muthenya wa muthi. So we are here to condole with the family. May the Lord bless you, may the Lord keep you. Na Ngaruiya mami ni tuine kindu kia bata, the emptiness we understand, but may the Lord console you and your family. And Wamuratha is my name, the county member of parliament Kiambu, ama mama county wa Kiambu. Pastor JJ Bishop no ni angiacoka hotiga miaka ethiite kuringana na waunjia mutungatiri ni angiajika kamua. Aya twende Mukuruini. Thank you muno. Ritwa ni John Kagucia na tukite ni tondu wa gucakaya na family ya Ngaruiya. Uyu Ngaruiya gutire gicagi atoe kia Mukuruini. Rira twekaga campaign okaga kiroko akauma ku hwaini, especially on Sundays. Na koguo Ngaruiya gutire kirema tutahambaga ni tondu wake atutwarite ginyagia launch ingi na guku Gatundu South nerega gututwarenge kuria Ruiru riu ndiramenya kuria ra tutwarenge na okuria gothe gututwara no tuguthie na tuyaha ni tondu wa gucakaya hamwe nake no ndakena ni kuona the dad na koguo turamuhoera Ngai amwikire hinya na tuyaha nigetha tumuhe kiande gia kuririra. Bishop JJ no watuhunjiria na kihunjo giaku ni kiaingira muno tondu ni ndi hare ona no mathabu riu ngwikaga mamegue na ndagikorwo ndona ona ni ndi umwe ari agukena aria ugire agukena tondu thiini wa kiria kiao nigikite atia riu koguo ndakiambiria gwika mathabu makwa onanie uria ingikigia na migwe makiria koguo githomo kiu nini wahunjiria na MK niguona wona akiagitara migwe hare gutaraga uguo koguo turi arathime. Pole sana ndugu yangu, tuko pamoja na wewe, tukurugama nawe. Asante. Asante. Tukuje mbio Senator Karen. Ngaruiya, Archbishop, ciana ciaku, the extended family, the political leadership ambayo iko hapa kutoka kwa CS, PS and all the members of parliament that are here. Waombolezaji wote. God is good and all the time. Geithia yugwadwa Ngai ni mwega na hindi ciothe. Otoguo kwagwetwo njitagwo Martha wa Ngari mubunge wa Girigiri na ndaheo gitio muno ni abunge aria me haha ni undu wa gukorwo ndi mukuru hanini kumakira thiini wa bunge nduike wa kuma introduce no itana ma introduce njuge pole ciakwa muno Ngaruiya Junior na Archbishop na njuge ndirari na bahati muno ni gukorwo ni ndiramenyanite na mathi ari muoyo. I have come all the way to Limuru na tugikicamania nake mutumia urare mukeni mwendi andu na mutana na Ngaruiya. I also know onawe ni ukite nginya kugeithia mami witu kuria Kangima and I don't take it for granted. So I have come here at a personal level as a friend na kundu guothe turarageria wa heshimi wa Ngaruiya twoka guku ni undu wa thirikari ya UDA tondu we niwe wambirie rwimbo rwa UDA na tutiraconoka kurugama nawe. Mundu wothe ndireraga uhoro wa Ngaruiya wa mutariria no arugaga uyo ni jamaa wa kujituma tutamsupport na nikio twi haha nikio rona tukire tene tutindanie na inyue na tuweze kufikisha hii maneno ikuwe iko sawa sawa. Koguo ndikwenda kwaria muno wabunge wote ambao wako hapa tuitikire kuumira haha tafadhali. Former MPs na MPs wa sasa jagua anza safari. Ma senators ndari senator 2013 to 2017 koguo ndina gitio kia gwita nginya ma senators, all the MPs, all the members of parliament, please come here. Maurere irohi na toaya meguku we have very many aria marugamite na Ngaruiya
kwa mtandao na nĩ ũkamona Thursday baba witũ na tugĩte ngima yumaga mũtu-inĩ ona ũrĩa ũtarĩ mami witũ angĩkorwo nĩ arũmĩte kĩenyũ kĩa ngima kũgerera Ngaruiya Junior mũrũ wa nyina na arĩa nyina nĩ kuga mũtu ndũrarĩ mũrũrũ tondũ ngima nĩ njega. Haya, ninaambua pia kuna MCAs wale wako hapa tafadhali. Nimeona MCA Ruth wa Kiambu, wale wote wako hapa MCAs, please come here. Tutachanganya, hakuna protocol. MCA wako leo gwitu Kanyaini heho-ini umira haha. Ujeni nyinyi wote tafadhali. Liz kutoka Murang'a, all the MCAs. I want to give you an opportunity to condole with this family. Na Ngaruiya ngwire nĩ ũkona ũrĩa tũkeyumĩria ramithi tondũ nĩ tũkarũgama nawe ona gwaithario guoya ndwagũrire, and we appreciate that. So all the MCAs come, nianze na nyinyi MPs, tupangane hapo nyuma, kuna ile kazi tumefanya, and the political leadership yote all the way from the president is behind you, all the way from the deputy president is behind you, the executive, the PSs, the CSs, the directors, wengi wao wametuma michango yao. Haya, nataka nipatie waheshimiwa wa MCA. I may not know all your names. Say your name and your ward or your county. Atafadhali. God is good and all the time. Jitagwo Waithira kana Ruth Thureto mwana wa Githega Githunguri, Kiambu County. Poleni sana Ngaruiya and your family. Be blessed. Asante, ameweka mtindo mzuri. Jitagwo Liz Muthoni wa Mbugua Thureto Murang'a Kinyona, rabira bisha kwa kule Ngaruiya na family yao. Andũ no mariganĩrwo niwe no Ngai ndagakũtiga ori ori. Thank you. Bwana asifiwe. Jitagwo City Thureto ward ya Kanyanyaini. Ngaruiya nĩ mũrata wakwa, twamenyire nake tene akienda kũni train kũnimenta nyine akĩnjĩra ndirĩ na nyota ndiũka nĩ ndakĩgĩire. Pole sana Bishop ugaga watũraga Kanyanyaini kũu ũka tũteithia athuri. Asante sana. Habari ya jioni. Jitagwo David Mora, MCA Dedero Ward. Pole sana Ngaruiya family. Ngaruiya ni murata wakwa more than 20 years tukiwa vijana wadogo. Pole sana na Mungu awapatie nguvu. Thank you. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Jitagwo Ezra Kafuga wa Kĩhara, nominated MCA thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu. Ngaruiya, pole sana na familia. Uririkane ciugo iria your mom akwirire rĩrĩa twarĩ harĩa KU thibitarĩ kũmuona. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Amaretwa njitagwo Rusenteri wa Mwaniki kuma kaunti-inĩ ya kũrĩa Kirinyaga kũrĩa kwa Minji. Wenda kuga ndĩ haha katesi ya Ngaruiya. Ngaruiya, I remember we started this journey of UDA together in the year 2017 and we never relented. We went all the way up to 20 until the president got the seat. Family muigue muyumireirie na kuria Kirinyaga. I know you have talked with the governor Minji and she has done something. Ngai amweke wega na murathime. God is good all the time. God is good. Kwa majina naitwa Karis, MCA wa Ruai Ward, the biggest ward in Nairobi. Ngaruiya, ulinishikilia baba yangu wakati alikufa. Wega uri hagwo na wega. So tuko pamoja na Mungu akupe nguvu. Asante. Asante. Praise God. Jitamu haki wa Kamau for my MCA Gaturi Ward, Murang'a County. Thank you. Pole. Asante sana. Mwathani agoshwo. Jitagwo Eric wa Rugwa Ndung'u, MCA kuma itura rĩa Uthiru thĩinĩ wa Kabete sub county. Na Ngaruiya, poleni sana. Ngai athiĩ na mbere na kũmũmĩrĩria na kũmũhe hinya. Thank you very much. Ngai nĩ mwega. Tugithane Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Citagwo Gathe wa Njeri, MCA wa kũndũ gĩtagwo Gaturi. Na Ngaruiya nĩ my friend na family na arata. Hĩndĩ mwandĩki ũmwe wa mabuku akuire, mbica yake teno ya haya maitũ harĩ igũrũ handĩkĩtwo hau ũrĩ ndarĩ ho, hake handĩkĩtwo haha ndĩ nĩho ũkĩte, wĩyũrie nĩkĩ ũgatiga nĩkĩ ũkaririkanago. Asante mweshi. Bwana asifiwe. God is good
Njitagwo Thuo wa Karede na wa Karede ni mami. I am the former MCA for Dandora Ward 3 and a former majority leader in Nairobi County. Ngaruiya, you're my friend. I know you're strong, but nobody is strong enough to survive, to be able to handle the death of a parent. Lakini Mungu ako na wewe. You are the firstborn. You must be strong for the rest of them. Ngayakora adhime na muthe na tuko na nyia. Asante sana. And it's good to see you, mother. It's been long. Asante sana mheshimiwa. Mahorere irohe rwega. Lakini sababu MCAs na ambua nyinyi amko mmejipanga pamoja na tukire haha nigetha tunyitirire Ngaruiya mwitikire muke haha mundu oke na kire anyitite turathi ihenya tondu mathaa ni mathiu and we need the money to help Ngaruiya MCAs magaria mamu wao. Okay. Haraka MCAs mkuje hapa tupewe hiyo pesa tuende kwa wabunge haraka. Haraka tafadhali tugie mundu gutuera mbeca ici. Wametoa pale kwa list. It's okay. Sawa. Okay, wale wametoa pale tutatangaza baadaye. Nataka tuende kwa wabunge. Mko tayari? Haya, nataka tuende kwa wabunge very quickly na wamenikubalia sababu masaa imeenda na tumejipanga. Tutatoa pesa pamoja na kwa sasa wataongea wachache. Is it what you've agreed? Yes. Is it what you've agreed? 1 minute each, please come.